ama sa penta hin khudam na epiwa kum sang ni le som ni lakhat tarik som thum Jun la pastor devotional sermon nei hom ki thedinga phat pha dam na epi wa ha chunung papatin lopi na le choi ad na epi win a hi tu ni khu a sor devotional sermon na inei divin nanga din pakai khut Achomdeh pui ti hi Isaiah bung som ngalaku chang khatna pan saw hitin inaki hulim khom divin ikiti mun ahi vetan pakai khut chun mi ahu hing theilo na dingin akisu Achomdeh hi laizin chule anakhang jong khu aza theilo na dingin angong kha hi laizi pakai jin athu isim do chan chung chi wadin mal ei som pi taw hen amen mihim leisi na mihim ho hi ngai tu lehen ve lehen nangong jing jong mit cho jing jong el bai jing jong akhut ong pule mi ki thu pi theina anejin a hi tu ni hin nang ma jong pakai anga na bol di zo si na to di zo si na tawa na thum pule pakai jin na lol hin sa na dinga lampi na simpi ding a hi aphat theina khut chu nanga dingin ki gu sa dimin a jingin nang ma phat theina bo dingin pakai khut chu ki thang san a jingeti ina su min lo divin ikiti mun a hi khana isei khom diwa deisa chu pakai khut chun ama bona phat thei thum te chu thasam lovin phat thei abo e ti hi Genesis bung som thum le ni chang som ni lagup na a Jacob thusima konin akimudo en a hi khat ve ve le mi hing hi nan ke ma ni ma ka bol thei pui cái man hết na cái này pui thép na cái này pui cái hình dấu pui tia iza cái isei theyu ahi ahin la na hin gì lệ na thép gì a pakai khut chun nang ma phat thina na bo ding ahi pui ama wang phat thina ngai cha Jacob banga pakai chu na kibut pi a kita ta na pon pan zo le aphat theina chu aphat theina khut chu nang chunga achu dinga ki gusa jing a hi ti jong hi avela igel do ki diu a hi Jacob chu mi pha ham a hi poi asu pipa phat theina ai lula asu pipa u pat na chu agu a ama he zam mang a hi ti jong atha igel do ki divin ikiti move hinla azam mang na a Jacob min pathin akimung pi in hiche chun pathin to ahung ki bun tan hicha Jacob min asei chu pathin abuna bon tula pathin to ahung ki but ta chun pakai nang hi koi ni ham phathei nei bo lo sia ka tha lo ding a hi tin Jacob min asei tai hiche pat chun pathenin phathei abo in khu ahung wa in Jacob jong hiti chun pathin phathei bu achan pha chun a hel gu chuna asa in pathin phathei bu achan pha na chun aman polel na khat chu ani hilla pathin phathei bu ichan ting le hi chan diang chu ki gim the he ti yong hi isu mil ki lo divin ki ti mun a he gun chu ta le pon ta pathin phathei bu nga a pakai bun te chu Jacob banga a phatheina achange ti hi anagel do ki noi te ani na in pakai khut thaha ta sandi ta nei hon pakai phathei achangu ve ti jong hi avela inagel do ki divin ikiti mun a he John bung som la khat chang som li na chu ve lew hen Jesu Martha za a na ta san le pathin lo pi na namu ding a hi tia kisun chu ki sei hi lo ham tin Martha hi nga thudo na bole
Marthan anna sei chu ipiham pakai kasu pipa Lazarus athi nahi nili ahlingin a ui ahitai ui tante ti apakai hinga anna sei hi heja chu pakai pathin pakai Jesu Christa chun thamon na thu anna seya thu do jong anna bol hi tunia hi ta sa le thagau hin khuwa nang ma jong Lazarus banga hi athisa ke jong ai lu le koi hi jong le han athisa banga ekigelewa ai lu le mi adinga a ui jong hi mai theyo hi ama wang pakai tha na chu ta sandi ta ita sanwa pakai phathebu na chu enga wa hele aman thagau hin khu akile do sa aman atha be ei pho ding ki diu hi ti hi ikinep le lo divin ikitim ki nun je chun tunin anangai tu ki no hitin pakai di ta sanwa pakai chu atha na ai lule athil bol theina chu inga jingwa hele ta sanadi ta nei le aman atha be a ei pho ding ki diu he ti isu milo diu he azona kejin pakai khut chu nang ma din jong Achomdeh poiti hi haimel po hite David chu chapang a hinalai je kelngoi ching a hi Israel te din lengin ki pangin te ti chu aman anagal dot lo a hi hinla pakai khut pakai phatheina chu David chunga ahung chu phanin ipiti tam chapang a hi a anoi nung pen society a kelngoi ching ho a hi wangin pathenin apan sana agot nom na chu ipiham Israel te dinga leng hiding ti chu ahi pakai phathena achunga achu phanin sol leng pan jong anol thei tapun Israel mi te no anol thei tapui he pha chun David lengin ahung pange tunia hi nang le ke jong ima ekigel lo mai the ai lo le thagau le ta sa jong ima ka hi pui ti ekigel mai the yu hi ima hi lo he na nei lo ai lo aching lo ai lo le bol the na nei lo hi cho ho zo sipuma chu pakai ibelwa hi le pakai khut chu nang le ke ya din phatheina khut a hi jingin ama phatheina khut chu nang le ki ya din rong achom di poiti hi isu millo divin ikiti mun a hi short devotional sermon ngai hazo se pakai jin phathe ebu chi tau hen amen.